Themba Wena. Abshena moyeni. Inhlekani futhi. Mfukile na. Hello. Mfukile. Mfukile njani? Hayi karazama. Mntwana mina nashimayile xikulu ngofu. Nashimayile mara anisiku. Oh, ximayile xexo xi tshamiseni sweswo. Mile ka gramophone, mile ka radio, mile ka xiya-ni-moya, mile ka wireless. Mile moyeni. Ka munghana lonene ka 3262. Yes, DJ Quintanizer na Sponono. Swa DJ Quintanizer. Xikwembu xa radio. DJ Quintanizer. Swi hulukela njhani? Swi ya le tlhelo le. Sesi n'wana mani ku na hungu ra n'wina hi nga mi khomela rona na DJ Quintanizer la. Ku na lava nga rhumela va la ku mi byela swo karhi mi ready mara? Yeah, ni ready. Why ready yo tsemeka la xikarhi yi va na gap. Ni ready. Ani ku ri ta va ready ku ri ku sa chavisa ku va ready ku ri ku sa tsakisa so wo ready ku va ri ifani va ready. Okay, ready yaleyo hi leyi mhaka kona hungu ra n'wina ri twala hi ndlela leyi yingisela ni vukheta na vurhon'wana. Va yingisela va 3262 xikan'we na muhumelerisi ni tisa hungu leri ni ri kongomisaka xikalavito ku ni kombela ku n'wi vutisa ku ri why a ni byela ku ri ni nga n'wi WhatsApp hi ku mina hi ni tiva hi nga ri ku holoveni ni tiva hi rixavo as vanghana mara ku ve na siku leri a nga ni tsalela message a ni byela ku ri u nga ha ni WhatsApp ne le ka Facebook u nga ha ni hlamuli a ni koti ku twisisa ku humelela yini hi yena why a ni byela swilo leswiwani a ku loko mina ni lava yena ni fanele ni n'wi fonela kunene ene na n'wi vona minkarhi yo tala a ri WhatsApp a ri online so na chava ku n'wi vutisa ku ri ku endleka yini ku ze a ku mina ni nga n'wi WhatsApp. Okay. Mi swi twini ka n'wana mani? Yeah, hayi. Mi la ku vhe mi hlamula hi nga mi tlangeli risimu ku mi nga swi weli xitafu? Swi nga mi karhata. Yeah, mi gayela n'wana mani. Gayela n'wana mani. Mi hlawula na marito phela marito a ya ha tekeki. Tiphina i Swi mi gayela. hlawula marito lawa. N'wana mani swi ta ku pfuna. Okay, avuya n'wana mani. Love me. Ayanda Gia na questa. Ma come mbere tu mena zibila wara ya mune. Sister, my sister. Hey, kuna mhaka la sister. Very what's wrong with you? WhatsApp. You even delay no WhatsApp you maka bot. ni kale. Ngabo DJ Quintanizer we. Yi simple. Loko mi ri friends loko yena a ri na girlfriend i fana byela girlfriend ya yena ku munhu loyi ni chata ku na yela a ni joli na yena i chomi ya mina. So loko u kuma ku mi ntolovela ku ni chata na munghana wa mina and they share everything mara loko se u kuma ku loko ku khoma girlfriend ya yena phone i fane ni sendela ti-message ta ku sukela nuna mina i nga n'wi WhatsApp a heta a ni fonela loko u n'wi vutisa a ku a ni dakwini i lo teka foni ya mina a pfula mindzuku hi sweswo i n'wi rivalela next time loko a kuma yin'wana girlfriend yi ndla sweswiya loko i tiva ku se mi ti-friends kahle a machata nkarhi lowu taku loko i tidyondzisini i la ku vulavula na hi swilo swa wehe a kuma ku khoma girlfriend ya yena a ku rhuketela tate yingisela mativa leswaku mi nga vi mi ku hudya Swi ri mi yetsa laha hansi se mo mi yiva khale swi ri ku nyangateni a ni sa nyangata swi nyangate khale a ya ha vutisa n'wana mani a hi nga la ku mi disturba ku mi kwatela mani ka vanhu lava vambirhi hi ku mi ri ni n'wi rivalela mi rivalela buti loyi wa ku ve mi fonela hi sesi loyi ni rivalela lowo buti loko a hlamusele ku a dakwini girlfriend yi teke phone yi foyinela n'wina na vaboti mi vanghana ho vanghana va ku vanghana nje a vunghana bya mitlhaveko ni
Mere a hi vunghana bya mintlhaveko xikarhi lebyi bya one day loko a ri na girlfriend mara girlfriend a nga yi byeli ku mina no va friend. ene girlfriend yi hleketa ku n'wina mi le ku kanganyiseni ka mintlhaveko ya boti swo taniya leswaku loko ku ri ke ni mina se ni na boyfriend ani na vula ku hayi khoni na boyfriend ni tsakini swi ni fambela kahle na ye a ni byela mara loko se swi fika laha ka ku ni share ku sweswi ni file njhani i kuma ku ni share kuma ku foni yi khome hi girlfriend mani loyi mi n'wi hlamurile ni vulavula wani loko ni heta ku vulavula na yena ni vhe ni n'wi block i teka na tinumber phone ta mina girlfriend ya kona a ni fonela loko heta laha na n'wi block ni ku hawa sorry a ni nga swi tivi ku i na nsati no tiva ku ni chata na yena as a friend se ni loko hi a heta loko nsati wa hi a heta ku ni sendela timeseji ka WhatsApp i tlhela loko a heta laha a nga swi vuli nchumu leswiya a nga swi vuli nchumu ka WhatsApp leya ku nona hi a nga tshama ku WhatsApp ya yena yi respondiwini tatin'wana mani matale swo vulavula ngopfu swi ferise vo tala xikolweni ku va ku hlamula swimbirhi munhu a tala 4 va rhongisa ku hi te swimbirhi yingiselani i lo tsala hi lowa mani loyi mina mi tsale yini leswi ndaku a mi humesa vuswikhi bya n'we handle a mi twa yini hi nkarhi wa kona swi ze swi chavisa n'wana wa vanhu a mi fonela ku tshukela nuna wa mina a mi tsaleni xo fambela na mintlhaveko swa mintlhaveko a mi tlhaveka mi ku yini tanani nato kwala tanani nato hi nga tanani nato mi n'wi tsalele yini yingiselani ni i nhlekani a ni nge dziki mkhwa lowo mara loko sweswiwa no byela friend ya mina ku na ni ta ku fonela after 5 minutes ni ku hlambeni ivi loko a ni heta laya a vutisa ku i mbale yini se ni vula ku hawa mhaka mintlhaveko ya boxeka se kona i dress ntsena kumbe loko a ni mbalanga nchumu a mi vutisa hi lowa mfana hi lowa boti a nga mi vutisa ku leswi mi heta ku hlamba mi tirhise xisibi muni mara n'wana wa vanhu a mi ta swi yimela n'we so girashani mhaka ta munghana lebyi wa na byona kumbe xana ku ni ya ku teleni a ku i tlele i mbale yini ni ku a ni mbalanga nchumu a vutisa lowa boti i lava ti-details i lava ti-details chavisa swi vula ku vanghana va vanhu va hina va vutisana sweswo ka mani a mi vutisana na teto wa vutisana ta mambalelo ya le mibedweni swi nda yini se mi ku mani loyi a nga mi vuli kusukela nuna wa mina loko yena loko se munghana wa n'we wa xisati ma vutisana sweswo yes mi ku imbale yini ma vutisana mi vutisana leswo swiwa ni nga tshama la ni ri munghana wa mi nga ni vutisa ma ku ni mbale yini ni tlele ni mbale yini se boti loyi a ni vulavuli hi vunghana bya 10 years back ni vulavuli hi vunghana bya 10 years back se boti loyi mi n'wi byerini mi n'wi hlamurini xivutiso xa ku mi mbale yini mi ku yini mhaka leyi ya vava phela yi tanga le vukosini mi vuli leswiya swa le bibeleni loko Xikwembu xi kuma lwexi ku wena Adam a ku ni nge ti hosi hi ku laha ni nga kona a ni te ta mi huwa hi mhaka ya Adam na Eva n'we leswi mi swi ndlaka n'wina na boti loyi mi le ku ndleka mhaka mi huwa hi mhaka ya Adam na Eva n'wina boti loyi wa mi huwisa timhaka ta Adam na Eva a nga kwati njhani sesi loyi mara n'we a hi hundzisaneni kahle la loko a mo va na munhu mi kuma timeseji ta so a ku i munghana wa yena a mi nga ta kwata ni kuma munhu ni byela ku na munhu ende loko ni munhu yelweya ni kuma ku yena ni ku this guy i friend ya mina hi vulavula everything vanghana a va ndli sweswo friend hayi swa ku mbale yini loko se mi ri na munhu ma ha vutisa swa ku tlele u mbale yini mi hlamulana ku a ni mbalanga nchumu mi swi vekisa sweswo boyfriend ya mina loko ni wena na byela ku boyfriend okay sha oy n'wina na boti hlamula lowu wa munghana muku a ni mbalanga nchumu mi nga hangalasi mintlhaveko a mpfhukeni manitho mi hangalasa mintlhaveko leswi mi swi ndlaka
leswaku mi hangalasa mi nga kumbe mi byala hinkwavo mitlhava mana n'wina fanele mi tisola kwalaya va ku girlfriend na munhu a nga za va seka ku vanhu va vulavula ku limba leyi a nga mbalaka yini vula ku yena I think le Gauteng mina ni le Limpopo n'wina tati n'wina tisoleni byelani botula ku hi nga tsaleleni marungulo ya mixaka lowu hambi a lo dakwa mi nga a nge n'we mina nuna kwala ndlwini ivi nuna kuma foni ya n'wena ya ku mbale yini mi vutisa hi n'wana na n'wanyana ivi mi ka ni mbalangi nchumu i ta ku yini nuna wa n'wena hi ma yi vona byelani boti ku a nga ha mi sendeli swilo sweswo ku wa mi dyohisa hileswaku yena Adam se i le ku mi dyohiseni i nyoka kahlekahle ayi Adam i nyoka yi nga dyohisa Eva i nyoka botula i le ku ndleka swi nga endla hi nyoka le ntangeni mi nga endli byelani botula i nga ha ni sendeli timeseji teto hi ku nsati wa wena i tikumeni a ni ringeta ku hlamusela ku wani tenana a nga ha ni WhatsApp loko ku ri na swin'wana mi right n'wi block yes i le ku hi 20 bya 10 years yeah n'wi block na khale na khale a mi rhumela na sweswo 10 years hinkwayo oh n'wina mi nga husi bibele mi nga husi mhaka ta Adam na Eva ti hlawuleke ngoti mhaka leti mi busy mi ku yi tlerile umbalo yini wa nga te ni mbale jini na wena u mbale mazingi ke ku ata kota ku kanga ku ti hinkwawo twa ni mbale cocktail dress mara ni vula ku a hi swa masiku hinkwawo i swilo leswi mi kuma ku girlfriend na loko ku ri kan'we i xidyoho swi na vhiki a wu ni vutisini ka loko a fika view a hlayete swilo leswiya a ta tsale message ya ku hambana u phunda sweswo ya n'wi block i lava n'wana va nga loko heta n'wi block i rhumela message lowu i nga n'wi sendela hi wu vona hi lava mboni wa swithu hey WhatsApp ya hi cancel sis hey bloka munhu yalowo sweswi good girl number 1 bloka munhu yalowo hi cancel ni hambani mi fonelana kunena bye ama bloka kahle i ri wa mbona loko mi ri layinini kwale ka WhatsApp n'wi blokeni kahle sesi kuri mbaleni i n'wi byela ku mbale chechisa siku rin'wana ku wi bye all right tika shimmy KO Master Cash time comment komboa minutes nga sibawara ya ntlhanu ka 3 to 6 Thwii Tshemba wena Sponono le ya boti hey fane tiva tin'wana leyi okay ai tweni va ngiseri mi ri yini angula mi ku yini no Sponono yi tiva tin'wana leyi very no sister yere mina kani ku yini mina like ina entitlement yi vulavula na timhaka ta ku khale 10 years hi kha hi ri vanghana se mara swi endla ku se mi cinca vunghana byi ta hlambelanyana se byi hala ka ku munhu a ku vutisa i nga vili swa a hi xihoxo xikwama xa radio mara a swi rivaleni so umbula ku hi nga vutisana tichomu leta hina vutisana ngale wo munghana hi WhatsApp se ka munghana mi ndla yo ka ta ku saka no hlamba munghana wa tsino munghana se leswi heta ku hlamba ka munghana i lo hlamba i lo hlamba munghana i ku hlambi se leswi heta ku hlamba munghana ivi hlamba ivi ke u vutisa njhani munhu loyi a nga le ku hlambeni ku mbale yini kumbe lo atlelaka ku imbale yini a ni fingelele nkumbu a fanele ni mbale ntarasi sesithembi lady T va ri vaxumbahaxi i vusebo bya mintlhaveko lebyi va toloveletanile ku sengetana na ti-picture futhi na sola ku vungana lebyi a hi bya ntsena hambi sese a lumbala chechisa u ta n'wi komba buti ku mbale chechisa na drifod ambala na drifod ina receive record u ri sesi va lava buti a va vuli a va vuli hi nomu kunene ma very man yalo nhlako receive record ya a vuxeni va record yes va ri sesi va lava buti a va vuli hi nomu kunene ku tiyisisa mhaka ya yena va karhele ku hlamula ka social media mhaka ya mintlhaveko vahaxi va mina yeni madala a ku sesi na lera buti
va hi tumbelela xi kona lexi xi fambaka va jumana ne mi ri va jumana buti Walter va ri buti na sesi ko va ti-friends with benefits sesi n'winyi wa nuna phula byi hola va ta hambana loko va swi lava ku na chemistry ka vanhu lava dyana vuswa u tshika ku fonela munhu va vula sesi luya nga sweka ticonto n'wana sesi i chela viriviri i tshamazi u dya byi rhelela u dya u tiphina u nwa na mati u tlhandla wa yena xiluva lexi ka baloyi xi ri sesi na buti va nge ze va hi pandzisa nhloko vanhu vambirhi va tivana swi komba ku leya buti i yimise ku vutisa ku mbale yini chomi ya kona ku ze yi avilela lava 2 xi kona va xi endlaka ku na mintlhaveko xikarhi ka vona mjumana ka khakhala hani wa vona vo va yu va rhumerini na vona mavonelo ya vona John Wisto Salani na vona va rhumerini Sis Tiny ka na vona va rhumerini mavonelo ya vona va hlekisa i chechisa va vulavula hi yona na sweswi wa chechisa liya i twa ndla yini Sponono wazi va hlamula vanhu va karata man ne loyi a hi kholelaka hi timhaka leti ende swi tikomba a ri na ntokoto i Davesy u ri swi n'wi tsundzuxa 2017 ku fika 2020 hi swona ni wu tiva ngopfu ntokoto wo fana na lowu wena ka vanhu lava vo vutisana kumbe vo vutisiwa Daisy vo lo mbutisa kumbe mi ku yini ka Daisy ka a mi hi hlaveli nyana ku hi ta kota ku na yena malembe manharhu hinkwawo ma ha vutisiwa hi ta wisa nkelukelu mi te yini ka Daisy va mi vutise a ni ku hi swimbirhi swivutisi ku na lexo imbaleni loko heta ku hlamula lexo imbaleni loko i tlhela va mi vutise xini va sungula kwalaha ka ku hlamba va ta mihlavu leyi mo ku yini Daisy hi nga hi tsalelani kwalaha mi nga tsala kona hi twa ku swi ri yini Sponono ni ta mi lavela swihambi yo ka hi nga hlayi mara hi ta va hi swi voneni loko hi tshame na madyambu loko hi tshame na madyambu ka hi vona thelevhixini hi yingisela radio Sponono ku ni lava nga ku vutisaneni hina hi ngo hlamba masungwana madyambu hi nga vutisi nchumu mi karhi mi vitana vurhongo hambi mi va mi khongela nkarhi wolowo mi vitanela murhongo ku hawa a ku tleriwi ku va kahle vanhu va le ku vutiseni van'wani va le ku hembeni ku va mbale yini kumbe a va mbalanga kwalaha vana a reti loko u vutisa ku imbaleni tinopisi a hi ta swi twisisa mara a nga vuli ku imbaleni i langutele nhlamulo yo karhi Sponono hayi leyo loko mimbaleni tinopisi no longo ta kota a tinopisi ti fambelana ti le kule ngona mintlhaveko tinopisi kumbe loko va hi vutisa hi ku mi vula kwini va ta ku tindleveni wa swi vona se luya ilova a swi tikomba luwa bot a swi tiva ku a fana va vula ku hey va rhamba mucatwini mi ku mi lava ku kota ku vona ku ni mbale no swi special hi swana ku ni rhungela swona Sponono okay Sponono ti-voice note leti a fane hi tlangeli a ti ri kayiseni mhaka ya technology a ku na swin'wanyana network yi nga khomi mara se hi na tonyana timbirhi nharhu hi twa ku no a va hleketeni vanhu ala ka mhaka leya van'wana va ri bot na futa mani himpela ntiyiswi na futa so crush bot boti va na futa waye va n'wi vutisa ku i mbale njhani i right u vutisiwi u fanele a vula ku ni mbale njhani boti va na viyada loko va n'wi lava va n'wi byeli kunene loko va nga n'wi lavi a va tikombisi ku i minghana na yini hi na vona vanghana va vafana a va hi byeli sweswo boti vo va na futa ende a va tolovele ku loko va ri na n'wansati va byela nsati wa vona ku mino loko i ni vona ni te tani tichomi ta me vavanusati ntsena na chomi ya mfana nga hlamali a tshama kha swi tiva boti va na viyada inkomu sesi inhleka lonene xipano xa afternoon drive show 360 eka muganga lonene makomandlela hashtag hi tshembe wena Quinton DJ Soul Crusher na Sponono mayokiyoki hayi lava mbirhi va hamamisate tiwo lawa ku kona ku bamate tin'we tetela mani va rhandzana vanhu lava mayitsa na message ya kona ka WhatsApp ku yi romantic njhani swa ku u tlhela u mbale yini loko heta ku hlamba u mbale yini hayi mani ku suka eka ngoma tatani i xandla famba xandla vuya known as Madala Clement Mashele inkomu minjhani Brakwiti na Seskesana sesi vo chava ku vula ku ri vona na botlowani va hlekisana se a va lava ku swi veka straight se that's why ku va swi tiveni ku buti va hanya na van'wana se a ri kombela ku sesi
va tshika ku westlela buti nkarhi wa vona va va byela ku swi nge he endli ku wena u hanya na vanhu va so ku vona va nge swi koti ku va xipheweni se yi tiyisiwa kahle ngopfu va u vula u veka mhaka ya wena rivaleni i akani Oscar ka Mafele. Nhlikani vahaxi va mina 326 sesi na boti misile mi ri 2 swi ri wena sesi loko girlfriend ya boti yi nga swi kumangi ku va n'wina mi rhumela na swilo swo huma endleleni a wu ta va u nga n'wi blokangi boti swi ri swa ku tsakisa leswaku rhumelaku swona ku na mhaka ka van'wina va 2 mi nga ku yi endleni a ni n'wi blame loko sesi a ku fowunelini a wu twa ku vava a ni i munhu wa yena na wena boti tshika ku lwisa vanhu a ni u na yena munhu wena u lava yini ka luya un'wanyani loko u na yena munhu wena tshika ni phutisa vana van'wanyani mani Xiya-ni DJ so crash sisikasana Quintin buti just team kahle kahle buti emlaka ka sesi sa uchava ku vulavula okay that is why sazi I blockina la khosi yahlwele beze bayikuma inkomo na team ikhosa khona ukutumba watha short teams isitwi Sponono